Kanigiri ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan li janai kimat bakong san jong ka khubor. Mentakasi anyaw vote ya ke election banjit ya unika presiden bakhat riu jukari India. Ajiro menteri rang pandu Narendra Modi ya kipat nong song kari ki beladep tika COVID. Habakari kalakan jo ars paklor teli hakajing tika COVID-19. Beteng kajing ki ginang hikai school SSA daga basami da surok ban penbor ya ke sarkar ban pen urlong ki jing dawa ki jongki. Budget ke Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Association ya kinongishin benta ban lekmi khmat ya ke jela sya Kelempung North East Zone Sports Climbing Competition. Ki khubor ki babnya. Kajingyo ki vote ki bela thep na ke benta ke election president kari kan long menta singi batkan sedang hakapor khatway bijimen step ha Parliament House Complex hanong ba Delhi. Kajing thep vote na ke benta ke ni election kalalong ha kala asni blay khat pratari unaitung ha Parliament House ha Delhi ha ki yen do barthau an ki jela batru iki kat tu kat ni jaka ki bela pen krek kerpang ha kari. Kasama trikam jo Presiden kari India Ramnath Kovind kan kod aka arp saw trek menta ubnai na itung arajar arpuar. Ki armut ki kertom ki blay airen na kabentakan ni kesuki ka bahakli do jo kari kilong ka Draupadi Murmu na ka kenhun NDA bat menteri badan ke sarkar India Yashwant Sinha. Menteri rang badu Narendra Modi ula ajing ya ro ya baro ki pa nong India ki bala dep ban ai ya kada wai tika COVID kabala penlang ya kari ban kenjo yu mau mer ba ars pa klur teli ki dawai tika COVID bala dep ban ai ki pa nong song snong ka jongkari. Menteri rang badu ula ai kuble ya baro ki bala ai tika da ka ba pha ya ki siti ajing ya ro sha ibe pi ibe. Modi ula ong ba ki pat ba ki bala yo tika kinong tre ka kot ka kya kinong yerap na kaliang katanat ka kot ka kya bat kito baro ki badani ka benta ka ba khmat ban pen urlong yi kani ka thong halor ka benta ka ba kongsan ba kilashin ban yada ye ki parabrio. Menteri rang badu ula ong ba kajing ai tika COVID-19 hakari kelas sedang haka khat nri tere uklalung kot arajar arpoi bat kat haka khat nyu tere menta ubnai kata unai tung arhajar arpuar kari India kelakan jo sawai pat umau jam hakaba ladep ban ya ars pa klur teli kitika hakari ka jela Meghalaya nin kasi kelayo jingkeng basa sispa armut kibri kelayo thamai ke jingpang COVID-19 kabala kanti ke jingdon kiba dangdon hapedeng ke jing sumar na kani ke jingpang menta syakalai spa sanpu prangut khandrimut kinong pang COVID kila kot no anin kesengi bat om simdon maklat. Na kilai spaksan puprangut ki badan pedeng kini jingpang menta sau pulai ngut ki syak Sumara Hospital. Hakoi pat kaliang hari India brokowei arpo wajar san spaksan penyungut ki brio kila yo thamai ke jingpang COVID-19 nin kesengi bat na pedeng ki bala yo haswaya kini jingpang khat prahajar san spak khat nyungut kila kot nin kesengi. Nakadaw bakaladan ka jingkiw ka jingdon jong kinong pang COVID-19 ha Meghalaya ka sarkar jela kala hukum ya baro kinong songsnong banbut ya baro ki kendon ya da COVID ki bakunthop ru ya ka jingdeng mas ha ki jakapat ba bat ka jingye jangai bat pen paji apdeng para brio ka hukum na sarkar jela kala ong ba baro kinong songsnong kila ban sim ya ketika ka balai ka ba om dan kam ban si pisa ya ka ba on ai set ki pat ba ha kilempung ai tika COVID ki ban trekam kumsi benta jong ka COVID vaccination Amrit Mahotsav kabala sedang nadu ka khat santrik menta ubnai hadu kalai puterik jong ubnai nai lur arhajar arpuar ya ka ba on bu ha ki kerpong jong ki office rekam ki bahe ha ki karkhana ki interstate bus terminus ki school bat ki college kajing ki dor bat kajing kentiu ya kador khajna GST halor ki mar ki bakongsan kilalong ki mat ki bala penlong ba kajing bamyat bet kanyai biteng habaro artli ki indor bar ka parliament mentala lais ngilenter hak dor bar liur jong ka parliament habaka dor bar lok sabha kala sedang biang nin kesni ki dikhot jong kaliang persya kila lektur sya Kelempung song dor bar
rengkat ke jeng perta persya halur ke jeng kiudor jeng kimar kimata kidukot jeng seng kongres kilawan ra ban penibat ba ye ki jeng song dut bat ki jeng song makhon kum kadak ke jeng persya kani ke kubor kawan shapi na ka All India Radio Shillong ki nongi ka school SSA hapok kasatri jong ka Meghalaya SSA Schools Association kata ka MSSA kidang yai bitang ni kijing ki ka baklembo por da ka basyong ha ka jakap ni ang kali ka badan hajan ka additional secretariat ha Shillong da ki spangot kinang ka school SSA na keleng ka jala ki syong sa la army ha surok ha ka tiga jaka u president ka MSSA SA uba Aristotle Rembay uloong ba kat hadu menta kani ka sunjuk kampat yo jeng tip ru na kaliang ka sarkat uba Rembay ulay itu bagi dongi kay SSA ki kloy beniki da ki benai ban penbo de sarkar jala bahkan ai ye ki jing dawa ka sunjuk ka Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Association kata ka MESCMA kala penlong ye kalempong kiulom ka ba ars gi lenter banjiet ikinang isyem benta ki betibet ha ka sports kiulom bat ki kunro ya kani kalempong la penlong ha ka kenro kepala sena kerpang na ka benta kani ka sports jong ka Assam Regimental Center kata ka ERC ha ka jingedon kat lang u deputy commandant jong ka ERC u Colonel Sandeep Kumar Rakesh u belalong u Kongsan ha ka sedang ya kani kalempong la bay tengka da ka tanat sports and youth affairs jong ka sarkar Meghalaya kat langut kinong kiu kenro ki betibet ila syajit ha kani kalempong bakin mikmat ya kejela Meghalaya ha kejenge ko North East Zone Sports Climbing Competition keban long ha IIE Guwahati nadu ka arpo arterik hadu ka arpo sauterik menta ubenai na itung laingut kidukot ka MESCMA kin shim benta ha kani zonal competition kibakan thup yai Kelly Petra Nongkendri kum i judge iba koridor song kum i route setter bat i iba koridor Shisha Mary Sawian kum i Bilaya ha Manipur ka jingelang kmi bnya balayalam da menteri katna disaster management u awang bau nemai kum usong knor kalarai ban yai biteng ye ka jingwat ye ki met jong kilanot ibala sha betep ha ka jing tua khandau ha Nuni district jong ka Manipur kat hadu la syai ka janmit kani ka jing tua khandau kala ja ha siteng senya jong ka arkhundai ba kalai photerik jong benai belala bat ka jingwa de ki brio bala sya betep kala ya nintala arphosni kat hadu menta san pun ru teli ki met yap jong kilanot la yo bansei kat ba sa sangut ki pat ki danja kat prangut ki brio la yo ban plat im na kani ka jing tua khandau bat ki den menta ha ki hospital ban yo e ka jing sumar haswa ban penkut ya ko kubor kimat bakongsan sa chisin pat mentaka singi on yo vote ya ke election banjit ya unika president bakat nri jong ri India ajingero menteri rang badu Narendra Modi ya ki pat nong song kari ki beladep artikel covid habakari kala kenjo ars pa klur teli ha kajing artikel covid-19 beteng kajing ki jugini kai school SSA da ka basami da surok ban penbo re ka sarkar ban penod long ki jing dawa ki jongki but jit ka Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Association ye kinangishin benta ban lekmi khmat ye ka jela sha kalempong North East Zone Sports Climbing Competition kat tu ni ka khubor lakut kablawan shipina ka All India Radio Shillong